Kang mane sang baineku sende sia paiman sidu pakaboro sia si tamu mali lan tepenanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang matua tu lata bahasa sia latanan nung lan atu ya te. Dia lalamai Roma pasal sang 5 angka sang pula pak saya lakon 20 misa. Roma sang 5 angka sang pula pak saya lakon 20 misa. Apa dolo lata bahasa sia latanan nung tu kadan na puang mai komi tamas tambayang. Saya kan ni mati olo malabi mi opuang matua umpama diongan penangki penak tanga ki sia mintu katuan ki. Belan na kitandai yate diona kaleki inang apami mi padadi. Sia mi patuo. Pagarri kani doa mintu salaburang ki puang tu inang tontong bang ki tanga ki pokada sia ki pogaulan te katuan. Pasi patok kan ni opuang la umbase tu diona kadamilan aktu yate. Mak perintah komilan katuan ki. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Kadan na puang nakua sangadin na susi tu disura nakua ia tu totang pakareba pi tu diona ia lana tiro sia ia tu apa tang tama pa talingan na tandai mo na di pakondi nakua di pelambii si paupu kalandona limanta. Siulu tu di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Di pelambi si paupu kalandona limantai. Ia mau misa pak panganderan batuanan na kumua. Lapar ruktongan melada sia mengkarang. La umpel lambii sia la unamparan ni tu patu mangka diallu. Batonan na kumua di popauyun tu tanga. Pena atu sia kama totoran lako tu apa mangka diallu. Sia parruk la ulambi sia unappa itu aselena tu mangka di tanga sia di panata. Sulu tu di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Ya tu pangallu la mendadi tomak kamayana Kristus. Na pamarorongan Rasul Paulus la kokombongan na puang matua dio Roma. Tu tabasa lan atu ya teh. Ondong pi anna pak pakaintinan ni Paulus. Kumua umba susi tu kaparrukanna lan umpak pekareban ni tu Kristus lako bangsa senga. Tangia bangsa Yahudi mana? Mak tantu kumua ia tena tanga na sian lana panak tak na Paulus. La untingayo agan masussa sia maparri. Tu belan na ia tu Paulus ton na dolona ia mau misa to manarang na to Yahudi. Ia tu kapaisanan na Paulus. Ina natandai lumo to kumua umba na kuwa tu pahang na sia kapatonganan na to Yahudi. Ya moto anna parallu tu Paulus umpo pauyun tongan tanga na sia kapaisanan na. La untandai kumua umba susinna tu painan sia lawan katuan na tu bangsa senga. Tu inang lasi sengaran tongannya to Yahudi. Apa inde duka moto? Ulendu ipak kamayan na Paulus. Dinane untir kuma tontong na nipayan tu diona kamabalon na sia kamaindanan na pengkarangan na sia kasalamaran tu lu dio may puang matua. Kamengkaulan sia kamelak karanna. Paulus mendadi garonto na kapatonganan na. Lako Kristus tu batai lan pauyun tanga na penaan na sia kapaisanan na male pekareban ni tu kareba katuan lako bangsa balako mintu bangsa senga. Jadi manasa mo kumua ya tu naanga na sia naranman na Rasul Paulus lan pak kamayan na ya mo tu kumua ya tu kareba katuan tu nasorong puang matua lan Yesus Kristus
Si patu sia inang parallu lana tarima ondong pi lapa si patu lana perasai sia namana mintu bangsa lan lino ia teh. Silu tu dikamasai lan puang Yesus Kristus. Ya tu pak pangadaran dio nakadan na puang matua lan atu ya teh. Di patingo duka lako kita solanasang ki. Tukumua la parruk ki la umpa pokadan nih. Lamintu katuan tak kello tu kareba diona katuan selakona lan puang Yesu. Anta nanungi sia tape bali. Te misa pekutana kumua. Den duka sia moraka tapengkulei unanta si misa tau lako kabataran kapatonganan diona puang Yesu. Kilan ni karakara masussa sia maparri. Amin. Tama sambayang. Kure sumanga puang kadami mpamatoto kan solanasang. Kumua kami te ditambaikan ni sia disuakan ni. Lamale umpa pesanan ni. Tudiona kareba katuan lan puang Yesu. Mui angki nenek sitingayon tudiona kama parisan. Paki sandat tongan ni. Tontong komisi solangkan ni. Lan puang Yesu Kristus kimas sambayang mati olomi o ambe. Amin. Rampoin demoto tu kadan na puang matua tarang ni solanasang. Tontong bang kipeta ada kumo ta subscribe ite kadan na puang. Sia tapak bagian ni. Kure sumanga puang tontong umpasiria komi kamar rampasan na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.